អូខ្ញុំទៅផ្ទះវិញខ្ញុំบอกដឹងតាមរយៈណាបែរដឹងថាបងបងឯងចង់កស្លាប់ខ្ញុំអត់ដេញងងផ្ទះទេមកស្នានឹងគេទេមកម៉ាក់ទេប្រាប់ថាម៉ាក់អើយតុងលេខឆ្នាំហើយតែមកដល់បងអូននេះក្មួយគេនេះគេទៅប៉ាំងអាវាំងណូនបើគ្រាមកខាបើប្អូនខាងទីទៅទាញសោចាញ់ប្រាសោទីជាប់ហ្នឹងគេបើប្អូនហើយបើមិនណូមកខ្ញុំគូចងកខ្ញុំស្លុតហើយខ្ញុំទាញអាទ្វារលោកដៃទាញអាសោទ្វារក្នុងហ្នឹងចេញមកខ្ញុំគូចងកមកប៉ុន្តែឃើញបរោះម្នាក់ដែលជាអ្នករំដែលមានឈ្មោះថាតុងនៅក្នុងស្ថានភាពស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលខែមិនគាត់ទៅញ៉ាំបបរញ៉ាំទឹកដោអស់តែនឹងបងអើយតែណាគេទៅមើលគាត់គឺលោកគាត់ឲ្យបងអូនគាត់មកមើលរហូតតែពេលគាត់ជិះចេញទៅយកខ្ញុំមកខែសោះមកវិញគាត់ចាំហ្មងអូនមានដឹងគាត់លេបថ្នាំថ្ងៃវាដោយសារអីបាទដាក់បាត់អីបងឡើងមកហ្នឹងបងស្រីបងពូម៉ាក់ខ្ញុំមួយទៀតតាក់ទងទៅបងស្រីគាត់ហើយបងស្រីគាត់ហ្នឹងឡើងមកយកគាត់ថាគាត់មិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏ដឹងរឿងដែរហើយក៏បងស្រីគាត់ហ្នឹងជិះឡានពីស្ទឹងត្រែងមកតាក់ទងខ្ញុំតែខ្ញុំចាំជួលមកបន្ទប់ជួលវាហើយក៏បងស្រីគាត់មកដល់23ក៏តាក់ទងខ្ញុំមកជួលបងគាត់មកដល់បន្ទប់ជួលហ្នឹងដល់ពេលហើយក៏ខ្ញុំដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជួលគាត់ហ្នឹងគូទ្វារក៏អត់មានអ្នកឆ្លើយខ្ញុំទេហើយក៏ខ្ញុំបើកប្អូនទីយ៉ាងហ្នឹងទៅខ្ញុំទៅគាត់ចង់ខកស្លាប់ហើយតែជាបងអត់ជំនួសគឺកងសានការខ្វះខាតខ្លាំងណាស់គាត់បងបរិបទដែលស្លាប់គឺគាត់ជាអ្នកបាទរំដើម្បីយកថវិកាឲ្យជួយវាទៅជាខាងកងសានបាទម៉ែបងឥឡូវនេះគឺគាត់បើខ្វះខាតបើសូម្បីតែថវិកាសម្រាប់ប្រឈុំឬធ្វើបន់បាទក៏ដូចជាដឹកសពរបស់បងប្អូនរបស់ខ្លួនយកទៅសុខបណ្ដាឯខាងខេត្តហ្នឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពផងដែរគាត់ពីនេះសូមឲ្យបងប្អូនយើងជួយទៅជាបន់អកបសេ1000ដីពីបងដៃដើម្បីជាថវិកាជាបន់ដើម្បីដឹកសពរបស់បងប្អូនរបស់គាត់ដើម្បីយកធ្វើបន់ផងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តចូលនៅបាទតែឃើញបរោះម្នាក់ដែលជាអ្នករំដែលមានឈ្មោះថាតុងនៅក្នុងស្ថានភាពស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលតែប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីបងស្រីរបស់ជនរងគ្រោះបាទគឺមុនកើតហេតុកាលវេលាម៉ោង8ជាងត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2025នោះគឺមានម្នាក់ដែលជាអ្នកស្គាល់គ្នាក៏ដូចជាអ្នករួមការងារឬជាអ្នករួមជាមួយដែលមានឈ្មោះស្នាគឺបានទេទៅប្រាប់គាត់នៅឯខេត្តឯណោះថាបងអូនរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះតុងគឺបានរលាឆ្នាំបញ្ចប់ជីវិតដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ហើយរួចស្រាប់មកគាត់ក៏បានឡើងមកភ្លាមបាទពីខេត្តដើម្បីមកសង្គ្រោះអូននៅក្នុងបន្ទប់ជួលនេះតែម្ដងហើយស្រាប់មកដល់នៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចជាងនេះក្មួយម្នាក់ដែលថាជាកូនរបស់បងស្រីដែលថាបងរបស់ជនរងគ្រោះគឺទៅទាញប្អូនក៏ដូចជាវាំងណនបើក៏ស្រាប់តែឃើញបរោះជាជនរងគ្រោះគឺស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពចង្កល់តែម្ដងឥឡូវនៅចំណុចទីតាំងខាងលើនេះគឺវត្តមានត្រីស្មាត់កិច្ចមូលដ្ឋានទាំងកម្លាំងជំនាញចក្ខុសុខវិច័យនៃស្រុងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានធ្វើការបាទកោះទ្វារដើម្បីចូលធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើសពរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលនៅក្នុងស្ថានភាពចង្កល់តែម្ដងប្រិមិត្តទូទាំងជនទស្សនាបន្ទិដ្ឋភាពជួយសម្បត្តិនៅចំណុចកន្លែងហេតុដូចទៅតែគាត់បងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងជនឥឡូវនេះយើងឃើញថាកម្លាំងជំនាញចក្ខុសុខវិច័យនៃស្រុងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានមកដល់ចំណុចទីតាំងឥឡូវនេះហើយត្រៀមនឹងចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់ដែលយុវជនបានប្រទះឃើញយុវជនបានក្នុងស្ថានភាពបាទខ្សែចងកនៅក្នុងបន្ទប់ជួបរបស់ខ្លួនតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តជនឥឡូវនេះបាទកម្លាំងជំនាញបាទលោកត្រៀមនឹងចូលធ្វើត្រួតពិនិត្យទៅលើសពរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តជនបាទគឺជាបងស្រីរបស់គាត់បាទមកតាំងពីខេត្តស្ទឹងត្រែងមកម្លេះបាទក្រោយពីដឹងដំណឹងនេះខ្ញុំហៅបាទបងចូលសិនបាទឥឡូវនេះខាងកម្លាំងជំនាញបាទសកលវិច័យលោកក៏បាទអនុញ្ញាតឲ្យខាងសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់ជនរងគ្រោះចូលទៅខាងក្នុងនេះផងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តជនអូខ្ញុំទៅផ្ទះវិញខ្ញុំបងដឹងតាមរយៈណាបែរដឹងថាបងបងឯងចង់កស្លាប់ខ្ញុំអត់ដេញងងផ្ទះទេបាទឈ្មោះស្នានឹងគេទេមកម៉ាក់ហើយមកម៉ាត់បងម៉ោង8ជាងបាទ3ផឹកបងចាហើយក៏ទេប្រាប់ថាម៉ាក់អើយតុងលេបថ្នាំដល់តុងលេបថ្នាំហើយម៉ាក់ក៏យំឲ្យកូនមានតែខ្ញុំទេមកដឹងមកកើតព្រោះគាត់ដើរកើតទេគាត់ចាស់ខ្ញុំគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំអីហើយខ្ញុំឡើងមកម៉ោង9ជាងឡើងលើឡានមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងម៉ោង6ព្រមតែជិះមកដល់គាត់នេះម៉ោង6កន្លះ6:50បាទចាក់មកដល់បងអូននេះក្មួយគេនេះគេទៅប៉ាំងអាវាំងណូនអត់ទេពូនោះគាត់ពីរនាក់ហើយតែពេលទៅគាត់ថាខ្លួនចង់កខ្ញុំក៏បើកទ្វារមកខាងបើកប្អូនមកខាងទៀតទៅទាញសោចាញ់អាសោទ្វារជាប់ហ្នឹងពេលមកដល់ហ្នឹងស្ថានភាពម្នាក់ទ្វារបន្ទប់បើកចាក់បិទពីក្នុងហើយចាក់សោពីក្នុងចាក់សោពីក្នុងហើយដល់ពេលទៅពូគាត់បើកទ្វារបើកប្អូនហើយបើកបណ្ណមកឃើញពូចង់កខ្ញុំស្លុតហើយខ្ញុំទៅទាញអាទ្វារលោកដៃទាញអាសោទ្វារក្នុងហ្នឹងចេញមកឃើញគាត់ចង់កហ្មងស្នាតែទៅប្រាប់បងស្រីគាត់ជាបណ្ណាគេឲ្យគាត់នៅហ្នឹងឬនៅណាពួកម៉ាក់គាត់នៅមួយគាត់នៅមួយគ្នាចេះតែនៅមួយគាត់កុំឲ្យគាត់គិតខ្លីអញ្ចឹងណាបើគាត់នៅគាត់គិតទេតែពេលពូគាត់អត់នៅអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅរំគាត់ទុកគាត់ចោលអញ្ចឹងណាដល់ពេលផឹកឡើងហ្នឹងគាត់លេបថ្នាំឲ្យពូនោះគាត់ឲ្យក្មួយមកមើលទៅគាត់ឃើញលេបថ្នាំគាត់មានជំងឺទេលេបថ្នាំក៏ឲ្យខាងស្នាហ្នឹងទេទៅខាងណៃទៅគាត់មើលឃើញទេ
đây có thà con vàng con mơ khơi tê làm bà màn khai ở chia tê chẳng còn rom nâng rom cào cái tiệt ở thiên rom là một cái con biết những ngữ vắng bên này có thà vắng mơ ở khơi tê trong mấy than nè đại nơi tốc chúa cứ con đăng thà ôn bà bong nó cứ liệt nằm ai có kẹt tôi hàng sna đại nơi bắt tờ bong cái bắt tờ bong rồi bắt tờ bong sna năng kẹt tông tơ mạng nhau mà bong còn máu bay giờ khơi ôn không sao phép trong con mà mới nạp pe đam bật đòn nắng mong pi chiêng nhom chi nơi lơ la nắng ôn hay nông sna nó có ở chan bà thà bong tông tống hiền thu ai đăng luôn ai nhom có sải chân thằng thà mặt đó bập ôn tôn là mấy lẹ lọ mấy có dương lơ vía luôn vía vô tè vinh ta pe mặt đôi mà toàn cho phi lơ là mọ tê con cái từ cái sệ chị thằng mà ơi bụng slap hơi bao của ôi chân luộc vàng non mới tất cả khơi san phép cho con thầy bụng slap hơi thay màu mát bong mà ba giờ thủy đang nằm mau bị khai nó cứ đang thầm là con liệt tham thì tay mà đang slap rút vô đang tê nhưng mà đang tê nhưng mà vô phone em tiếp với mà máu cứ cùng đó mà sủng cua qua vô cái tay để chân tay đấy mà nói con slap bạn ơi ôn bà tê con ôn nhom slow nè tranh cho bị rong mà tập đê tranh bị rong mà tập đê bỏng con mấy việc bắt tay nhà ai hướng xa ha của xa ai chẳng mấy cái đó mà bà cho lư đầm đăng tha ta mà dạ đầm đăng bạn tham tha lư sâu con bị môn mót thóc cầm riêng liệp tham sầm lạp con ai chỉ chờ lư trường xa thở nè con thẹp ban tầm mặt đòn hay tôi là bạc khai người than khai đậm môi anh đắng hay phải nhung những thịt đai con đẩy đang ngày con dậy phẹt nhau tầm mặt đòn đang ngày cầm riêng mà đòn mình con cầm riêng hay con than anh có bãi chân mặt đòn anh hỏi lên là mặt đòn hai để xa anh cất bị khổ xa bạn anh ngặt lên anh cất bị hải trên kê con dậy trong là lấy con như đây con chưa mà nuôi bệnh mình đây là con là ó khang ngon con mới nhầm tăng vì nhầm nay tôi lại nhầm thông ấy nhầm thay mà con ăn nói tê nhầm hỏi con trai của bạn đây nhầm nước sông mà đây bong sợ ôn sợ vậy mình thay con là ngất này không này nó ngày con vắng con này con được một bát thư con này hiện vô đây tập pe tới mà vậy nó con mơ ở sân khơi thì vắng con nó bà chả tại đang bị mua là hai để cho ba leo tha con người bị bắt ấy giờ đang thì anh đang đài của cho sai cho chúng ấy bảo mới xây này đang hồng nhưng chả vào đó nhưng còn nó còn trong sự hiệp sắp có chẳng mấy đây được không tục đâu không ăn vậy bà mới tới ai phải chờ cho dạ pi mà ăn mau mà ăn vô hai mong thèm ấy nhưng có hai mong thèm chặt muối ấy nhưng mà đau mong muối sam chai năng nơi nó xóa hiện lang sai thì vậy nơi tâm người đài thêm anh con nó nhâm vừa bố nhâm tật đôn ở đây năng bông ơi cái bên này cái nơi mơ của cô nó còn ai có con mà mơ là hồ tập bên con chi chạy đi vô nhưng mà khi sao mà quên con chẳng mơ cho ông đang còn liệt tham khai mới được sai liệt tham hai bay chụp có bay phẳng nhưng mà đâu sai ôn được sai con bị bắt đã đang hay bị bắt ấy kê đang ngồi đây tay con ở lẹp lên chùm nó cho nghe này cho bên đang phải tục nó còn đây thì muối mình đã mua sna thì mất phẹt mới con đâu con thay nó mà nơi cái đó cho nghe cái đó thì lại sna đang tê này bà con mặc ở thay phụ sna nó con mặc cái đó phu nhưng là hơi chẳng ai của mấy con kết play sna tự bắt bỏ mà ngay đấy không nhưng mà đằng này có tầm tê phải nhưng thật mình này tại có tế cứ con đang bắt bỏ này đang có tế tụi ấy cái tờ ròm nơi tờ ròm bà cho room này túc nó không xây này bà cho room này không thôi bọn muốn cắt hai mấy bóng đăng tam thì đây bọn lại đang đưa cho mày đây nhưng mày lại nó to đi trong gì tha đâm bộ lại mà nó cứ bong sấy bong ở pu mạng nhau mùi tiết chạy tôi bong sấy cọt hay bong sấy cọt nắng ở lại mà vô cọt thà còn ở mình chân á nhưng cả đang hưởng đây hay cả bong sấy cọt nắng chi làm bị tăng thể mà chạy tôi mà nhóm trăm chuồn mà phải tập chuồn bây giờ hay cả bong sấy cọt mà đòn bây cả chạy tôi mà nhóm một chuồn bong cọt mà đòn phải tập chuồn nó đậpไปให้cả nhóm đào trôi sao không phải tập chuồn cọt nắng cù thuyết có anh bên này trai hồi nhóm tê hay cả nhóm bà bôi chi giờ nó tới nhóm khơi con tròn co sập hồi bà bong thay mất phẹn con bong mất phẹn bà còn bong mình đăng tha còn long mắc cốt đai mình thọ mình ôn thay mình bị bắt phanh hai bong mình đai đăng ấy hướng của san đẹp test hai con mình san hai bong anh bên này anh bên tì bong mình đăng thả cốt mà dạ đi cốt mình ca sử hốc sử ngặt ấy khai bong đăng thế bà bong mình đăng thả mua hai mà con liệp nam ngồi đây là chui trơn có nhưng mà đăng thế bong nhưng mà đăng thế vì nhưng mà mình đã mùi vía nhưng đã xe chứ còn nhóm chua với đập là nhóm thua ca hồ ở rom mùi kia và nhóm là mùi clear chứ đập ở cho bị hỏng cứ em đang mùi kia tê bên đang mùi của bạn nhóm mùi tê mùi đây kho tập bong con con thời mất phép đây bong này con chết bong họ con bà bong con ở bên mặt tụi ta cho cái tập hiệp bên nơi khang không mục bật túp bật chua bó ở bờ rót ban bật tét khư nhà sập bật bật túp bật luôn là không sao hiệp trong con khi tập hiệp bà cầm lăng score với trai luôn ban cái phung tập thôi ca bà đặt nơi sập bờ rót cho đừng cút bật crown là bay thôi ca trút bình đất cái đôi chỉ thôi score trai từ lứa sập hàng lứa là mấy đong trong bị bùn hai để ca
ស្លាប់លើបរោះខាងលើនេះផងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តយើងឃើញបងស្រីរបស់គាត់ដូចជាក្មួយគឺធ្វើការទៅហូរយំបាទដល់ទទួលយកមិនបានបាទគាត់ឡើងមកនេះគឺបំណងគឺឡើងមកដើម្បីយកប្អូនរបស់គាត់ដើម្បីយកទៅព្យាបាលសង្គ្រោះទេដោយសារឮដំណឹងថាគាត់បានលេបថ្នាំបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងមកតែគាត់ឡើងមកតាំងពីខេត្តស្ទឹងត្រែងមកម្លេះបាទដើម្បីមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីមកហៅបងប្អូនតែជាអកុសលមកដល់បន្ទប់ជួលបើស្រាប់តែឃើញនៅប្អូនរបស់ខ្លួនស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់តែម្ដងដោយក្នុងសារភាពចង់កតែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តជនបាទហើយទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្នុងនេះតែម្ដងនេះគឺជាទីតាំងដែលកន្លែងការហែកនេះតែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តហើយយើងខ្ញុំបាទក្រុមការងារក៏សូមមកចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំផងដែរឮសូថាបងស្រីដែលជាបងរបស់ជនរងគ្រោះគឺក្រុមគូសាមានការខ្វះខាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបរិបទដែលស្លាប់គឺគាត់ជាអ្នកបាទរួមដើម្បីយកថវិកាបាទដើម្បីឲ្យក្មួយរៀនក៏ដូចជាខាងគ្រួសារហ្នឹងបាទបងប្អូនឥឡូវនេះគឺគាត់បើខ្វះខាតបើសំបីតែថវិកាសម្រាប់មឈូសទៅធ្វើបន់បាទក៏ដូចជាដឹកសពរបស់ប្អូនរបស់ខ្លួនយកទៅសុខណាត់ឯខាងខេត្តហ្នឹងគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពផងដែរបាទហើយគាត់ពីនេះសូមឲ្យបងប្អូនយើងជួយជាបន់មកកាក់មួយសេន1000ក្រី2000ក្រីដើម្បីជាមឈូសបាយក៏ដូចជាថវិកាជាបន់ដើម្បីដឹកសពរបស់ប្អូនរបស់គាត់ដើម្បីយកទៅធ្វើបន់ផងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងជនបាទតែវិបត្តិបញ្ហារបស់បរិះខាងលើក៏យើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ដល់ដែរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងជនហើយបងប្អូននេះជាម៉ូតូរបស់មិត្តភ័ក្តិដែលរួមអាជីពរួមជាមួយគ្នាដែលជូនបងស្រីរបស់ជនរងគ្រោះមកបន្ទប់ជួលនេះឯវត្តមកគាត់គឺដើម្បីមកយកប្អូនទៅព្យាបាលក៏ដូចជាត្រឡប់ទៅសុខណាត់ដើម្បីទៅព្យាបាលផងដែរតែពេលមកដល់ហ្នឹងគឺច្រើនប្រអួចទៅគឺក៏ឃើញស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះស្លាប់ក្នុងសារភាពចង់ខតែម្ដងដោយទ្វាគឺមានការចាក់បាទពីក្នុងផងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តជនឥឡូវនេះនៅខាងជំនាញសកលវិទ្យាលោកបានចូលខាងក្នុងឥឡូវចេញមកវិញហើយបាទហើយយើងក៏អត់ទាន់មិនទាត់ដឹងពីមូលហេតុនៃការស្លាប់តើបរិះខាងលើគឺគាត់ស្លាប់ដោយសារធ្វើអត្តភាពចង់កស្លាប់ខ្លួនឯងឬមួយគឺជាករណីអ្វីផ្សេងបាទដោយសារការពិព្រឹកគឺគាត់បានព្យាយាមបលេបថ្នាំងងុយដេកជាច្រើនគ្រាប់ដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតបាទរួចតតែខាងបងរបស់គាត់មកពីខេត្តនេះត្រឡប់មកវិញស្លាប់តែប្រទេសឃើញស្លាប់តែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តជនប្រិយមិត្តជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាដឿកសុកច័ន្ទបាទវ័យប្រមាណប្រហែលជា25ឆ្នាំសុខណាននៅឯខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបច្ចុប្បន្នគឺគាត់រស់នៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅដែលជាអ្នកបាទរួមផងដែរបាទនៅពេលនេះឥឡូវនេះកម្លាំងជំនាញលោកកំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាទយើងទទួលបាននូវព័ត៌មានយ៉ាងណាទៀតខ្ញុំបាទធ្វើការអាប់ដេតទៅក្នុងគេហទំព័រជាបន្តទៀតរាល់ពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងកន្លែងដើមសំរុំក៏សូមខន្តីទៅទុកច្បាប់ជាមួយក្រុមការងារសូមលំអរកាយគ្រប់លា